He hui nui kei te haere I tēnei wā nei ki roto o Rotorua hei whakatau I te tohe. Kua roa nei e rere ana mo te mana o te whārua o te whakarewarewa. E rua ngā iwi e ki ana nō rātou te whenua nei. I tēnei wā e 50 ōrau ki tēnā, e 50 ōrau ki tēnā. Nei rā ngā whakamārama a Pohaturoa Wainga. Nei rā ngā tātai hononga o te hapu o Ngāti Wāhiao. Kua roa tēnei hapu noho ai ki te ngāwhā taiorua nei. We can trace all of our people just by looking at the connections. So the connections are just stunning. E hara I te mea ko Ngāti Wāhiao anake e whakapapa ana ki te takiwa nei. I te tau 2013, I puta I te whakatau, nā te ohu a Piti Reihana, ka riro mā Ngāti Whakaaue, tētahi haurua o te whenua. Mai rāno tēnei Ngāti Whakaaue e whai mana ana ki tēnei wāhi. Wāhia did accept that only because we were rather keen to get peace. It certainly wasn't an indication that we accepted the 50-50, no, not at all. I te tau 2013, I whakahē te iwi o Ngāti Whakaaue ki te whakatau I puta. E whakapono pau te kaha ana kei a rātou kē, te mana whakahaere mo te whenua rā. I tēnei wā, ka whārikihia ngā nawe ngā raru anō hoki e ngā hapu e rua ki mua I te aroaro o te ohu a Piti Reihana hou ki te marae o te Pākira. I nui ngā pakanga I kone, I toa I a Ngāti Whakaaue, I noho tūturu mai ki te whenua. Nā reira, kai te whakakorongo atu I ngā korora Ngāti Wāhiao, engari he korora no wā Ngāti Whakaaue. Ko te mana whenua, ko te mana motuhake, te matū o tēnei kaupapa nui whakaharahara. When you own something, you don't have to always live there to establish your interest. It's there because you own it. You are the overarching entity with absolute control over its use. Ko te whakapapa te hononga o ngā hapu e rua, he oe, nā tēnei take I wāhi ai ngā hapu nei. Ka mutu, kua mātāmua ngā tukinga take whenua. E nei rā, kai te pērā tonu ngā whakaaro, kai konei tonu te mana. Ahawa, ko wai kai te noi te whenua, te mutu ngai ho kia Ngāti Whakaaue, kai reira tonu te mana o Ngāti Whakaaue. He whānau kotahi e noho weherua ana I tēnei wā. Pohaturoa Wainga, Te Karere.